Manale kamahewa hamaha Akashvani Kohima kini bafe kani ka cho cherake puchuri jivana jike ka tsa sanatu nosu jike vi ka tsewa tuchi tovi jike tu tubitor Jijiri Nagaland ti aji ka papa vanga nosu Good Friday lo kamji save Kate juwe lo toku by pulvo 28 Corrington Assembly Constituency kena electioneering wa ka check lo sateve tu The advisor kudicho komona Dimabur DC complex alowa ka shizi sa Kini ave kasasana kaza tsanatu Nosu Good Friday lo Christianuri ajevivo kamaji save Nagaland ringa satar lo hamawa ka khu kamhuje ka tu thi rele ka papa vona vi ka je save Chief Minister Nifirio thi Deputy Chief Minister thi BJP Legislature Party alowa wai batamna aku niri avevo Good Friday jale ka tsuwa save Chief Minister Nifirio na kaza hama rlovo Jisu Krista na mota ikiri na kasatu sadachi kamanum na thi kalole wa akawi vo virutsina kamshira save to virio na kamungu tuji Good Friday jale hamana niri kachota sa kamjo tsudachi niri ave koloni kha kamjo thi kajutsa vana hrokawa Deputy Chief Minister wai paton na kaza Good Friday relota Jisu Krista kelutso vana ka se kamche rlo kase mana kaza rlo hamata ka khu makamale ka khu thi niri kena satu ka sa kamshira rlo Nagaland 28 Corrington Assembly by election kate juwe rlo ta ze electioneering wa ka check lo save tu National People Parties NPP's President thi Meghalaya Chief Minister Conrad K. Sangmana Party Candidate I Abidjan Kena Campaign Satse Longkum Community Hall Vana Luni Campaign Ka Sava NPP Seshur Garthuri Vice President Vivoyi Widow Thi General Secretary Molomo Kikong Masenga Jala Karusa Tovi Sangmana Youth Empowerment Jutso Vana Kateke Tachi Kini Atsari De Ikaka Rita Jitsu Tovi Sangmana Akulovo Ka Tsaro Kena Nga Ka Pratesa Ti NPPG Independence Identity Kena Tsatu Ka Sawa Nga Ka Zatsu BJP Seshwa Ti Nagaland Minister Temjen Imna Alongna Press Conference Ka Tsuvo Mana Constituency Lovo Anupe Avevo Kamna Je Ka Tsu Save Jala Mana Kaza BJP Rite Tovi Daijer Imchen Ti Na Mana Marcin Akachi Vana Kharanave Ta Kaza Independent Candidate Imchatupa Imchen Nga Maji Candidacy Wa Maji Vana Kapraju Ka Tuvo Ka Tsutsu Deputy Commissioner Office Complex Karthewa Kena Luni Alo Ka Shisa Advisor for CAWD and Taxes Kudicho Kamona Kamtrona Mota Chief Minister Nifirio Ka Kuvana Modern Administrative Infrastructure Ka Chevana Ka Zatsa Advisor Hikani Chikalu Thi Modushi Longkumar Na Ka Tsara Toto Vana Sa Ka Chura Thi Project Kampatsa Ka Sata Ka Che Commissioner Nagaland Gregory Tejawule Na Complex Hamata Future Hub of Governance Ta Chive Ame Kro Taram Ze Point Kurakina Toro Project Hama Te G+2 Office Complex T Ka Pari Achu Tu Kuru T Kamche Sechokter Ka Pari Tu Kuru T Shu Kawa Gates Compound Fencing Approach Road Compound Flooring Flat House
Kasape Wakin Pavement with Country Buffer Canteen Parakti Gazbu Unit Gan Kini nga Pena Save Asa Makegina Mazu Jilovo Sachunta Katu Save Hama Akashwani Kohima Vana Puchuri Jike Tsuve Noringa Hama Jike Kinini Katsunda Tujina Ijuri X-Handle AAR News Alert AAR Kohima Majelu Ti Noringa Hama Jike News on Air App Ti YouTube channel Air News Kohima Vana nga ka narana Luni Nagaland Advisor for School Education and SCRT Dr. Ketre Hule Yumena PM Shuri Government High School New Market Vo Education Facilities Karte Hamari Adal Tingurin Lab Science Lab ICT Computer Lab Library Room T Vocational Lab Re Sasi Zi Ru Kase Juri Vo Kaka Tore Zi Taji Dr. Yomena New Market Niri Na Lasije Hama Hozake Kakra Ka Zigina Kaseke Sa Enrollment Ji Ka Zenga Kangura Save Ta Mana Kaza Mana Kaza Ka Chek Shur Sa Ka Jake Na Kasa Kina Nagaland School Standard Authority T Infrastructure Governance T Curriculum Ka Khapur Nga Ka Chive Hama Ka Tuvo MLA Chiluto Rutso T Commissioner and Secretary School Education and SCERT Kevileno Angami Masunga Katoji Ka Suzi Additional Deputy Commissioner Akuloto Office Fana Ka Tsikatsi NH2 Street Kini Toyan Na Ijito Ka Chu Ale Sa Ka Ji Ka Su Project Sa Ka Vekena VK Town Lovo Hrokaveri Azeju Wa Shita Sa Ka Chota Ka Zave Taru Pake Ka Sari T Compensate Sa Kamari T PW National Highway Rina Pochar Lo Tarato Kuvo Jake Kamari Mari Setokr Ri Sakar Chota Lo Zarakina Manga Tsave Utility Shifting Wa Tuchi PhD T Power Department Rina Sanave Konak Nagasri Aulen Monyo Kam Mini Hornbill Festival Ani Kani Makekina Torok Konak Heritage Complex Mon Vana Luni Ka Khu Arunachal MLA Tangwang Wangham Na Kare Kazewa President Eastern Sumi Hoho Ke Tukishi Simana Guest of Honor T MLA Y Mangkau Konyak Na Chief Host Loka jeje ka pratevo Tovi Wangham Na Political Boundaries Nula Vanga Ka Char Kena Chive T ENPO Wana FNTA Sign Saka Sawa Nga Kamhewa Sata Praketsu Tovi Samana Aku Hama Tse Konyak Ri Heritage T Maza Ka Char Ka Chaveta Kaza Wancho Modern Dance Wayam Union Topo and Wanchin Area Union Rina Ka Chi T Aza Rihi Tse T Central Bank T Angau Ngulem Ringa Aza Vana Ru Rihi Tse Ka Tuwa Luni Mke Vana Sa Ka Tse Sa Tonyang Pawang Na Aku Ka Tuwa Sasi Tse Mon Union Rina Logram Fi T Sa Ka Tse Sate T Seke Ka Khuri Maza Sehuri Na Sa Ka Ze Chhattisgarh Vana First Khelo India Tribal Games for Nagaland Re Metal Kasu Ka Chelera Sa Wati T Miro Na Akungu Mke Sadachi Men's 1000 meters even for gold Malera Ma Ka Saravana Nagaland Continent Re Sachina Metal Ka Che Ngura Savetu Khelo India Game Wa Chhattisgarh Vana Pochar Lo Makegina Mga Vana Seturu Tachi Juwer Lo Ka Che Vana Chuna Save
Chosachora sakamchevo sakajeri akuti Union Territories Cherake vana ru kasera save Jachuri kaza tselena Nagaland ti aji ka papa vanga no se Good Friday lo kamji save Kate juwe lo to ku by pulver 28 Corinthian Assembly constituency kena electioneering wa ka check lo sateve tu Ti advisor kuducho kamona Dimapur DC complex alowa ka shitsu sa Kini hiri tovi hampeng ma afrivana aza kana sanatu